द्वादशाध्याय भक्तियोग अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के जगद्वितमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मय्युक्ततमा मता। ये तुक्षरं मनिदेश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशाधिकतरस्तेषामव्यक्ता सतचेतसां मव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभोगिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव जगन्नेमां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरापार्थ। मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।